bilmezsin. Olay bizle uysun saklasın. Seviyorum, seviyorum, zincire yıllarla. Derdinizde varıp tutarsın. Yakar şimişlerimizde. Bir ağaç daha gelirsin. Seviyorum, seviyorum, zincire yıllarla. Derdinizde varıp tutarsın. Yakar şimişlerimizde. Добрый вечер еще раз. Внимание, внимание! Приступаем к торжественной части нашего праздничного вечера. Дорогие друзья, сейчас будет... приглашаем на сцену, во-первых, победителей. Победителей Крэштеп. На сцену, чуть потише музыку. Чуть потише. На сцену приглашаются победители категории 75 килограмм. Это Умаров Айрат, Самиуллин Рушан и Кельбиханов Эврик. Я еще раз повторяю, и на сцену, пожалуйста. Умаров Айрат, Самиуллин Рушан и Кельбиханов Эврик. Прошу на сцену, ждем быстрее, пожалуйста. Эврик, третье место в категории 75 килограммов. Аплодисменты. Бурные. Браво. И медаль, пожалуйста. И первое место. Усманов Айрат. Бурные аплодисменты. Сейчас дадут золотую медаль. Еще раз. Третье место Кельбиханов Эврик. Второе Самиуллин Рушан. Третье место Усманов Айрат. Аплодисменты. Спасибо, ребята. Ждем вас 18 июля в Коломенское на Московский Сабантуй. Центральный Московский Сабантуй. Фотографии на память. Девочка, уйдите оттуда. Уйдите быстро. Улыбка. Чиз. Все. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты провожаем. И медаль. Да. Вот так. Прекрасно. И первое место в категории 85 килограммов Юсупов Салават. Салават. Вот, и подарок, и фотографии на память. Фотографии на... И сопровождайте, пожалуйста, аплодисментами, мои хорошие. Вот так. Поработайте тоже, а то мы так. Вот. Спасибо, спасибо. Аплодисментами провожаем. Мирадж. Халяльная продукция там. Запомните, Мирадж, ресторан татарской кухни. Он находится по адресу проспект Буденного, дом 33. Это все знаете. Какое метро?
Семеновская, метро Семеновская, проспект Буденного, 33, ресторан «Мирадж». Товарищи, там можно проводить свадьбы, самые прекрасные праздники свадьбы, никях и все остальные праздники, которые только возможны. Прекрасная кухня. Добро пожаловать в ресторан «Мирадж». И вот этот ресторан преподносит абсолютно чемпион парка такого курдючного, с курдюком, прекрасного барана, который уже привык к нашему музыкальному сопровождению. Итак, абсолютный чемпион парка Леоносова Сабантуе 2015 Нуриманов Ильшат. Аплодисменты! Аплодисменты не прекращаются. Не прекращаются. Браво. И баран тоже курдючий, самый лучший шашлык. Аплодисменты, аплодисменты. Абсолютный чемпион Нуриманов Ильшат. Нуриманов Ильшат. Опа. Браво. Браво. Задние ряды, аплодисменты, аплодисменты. Нуриманов Ильшат. Абсолютный чемпион сегодняшнего Сабантуя. Фотографируйте, кто. Молодец! Есть молодец! Есть, все! Молодец! Молодец! Ребят, помогите, помогите! Помогите! Вот так! И награждаем грамотами все, да? Только баран. Абсолютно только баран, товарищи, друзья мои. Дети, родители, будьте осторожны, берите детей отсюда, нельзя прямо до туда пускать. Внизу может танцевать же. Спасибо всем огромное. Но наш Сабантуй продолжается. А теперь все с удовольствием танцуем, поем. Продолжается наш праздник, дорогие друзья. Спасибо, спасибо. И спасибо организатору Шамилю Шабетдинову. Аплодисменты Шамилю Шабетдинову, пожалуйста. Ура! Все кричим. Ура! Спасибо. 6-й раз. Бессменный организатор всего такого Сабантуя. Спасибо. Спасибо большое. Продолжаем наш вечер. Üçüncü gününe üzüm uskullarım bilen barıp aldım. Geliniz, rakip itiniz, 15 yıllık jubiley Sabantuyuna, Pushkina şakarına, 14 iyunda rakip itiniz barımızı da çakırabız. Kelmek olmağız. Ayında bizning Sabantuyumuz devam eder. Sahnada Safajay batırlarına deb işittim. Sizning jigitiniz, sizning için batırlar jırlay. Farid Abbasov. Avuldaşlarıma, güreşçilerime üzüm yazgan Safajay'ın Mongol Çişmer degan birinci mertebe. Safajay'ım Atakay'ım mirim, meçitlerin ay yatırı, Küngellerge iman nuru birip, azan tavuşları yandırı. Bu bir tek kemen bu şişelerinin direktöründeki Safajay, Kerşe gözüne tartıp kıravım, Bulsa ve karlı kış kesecek. Bu
yürek kişisine Keler baylık diyen her bir yıkka Kıvısına hem keçisine Bu bir tek kemen kemi dost işlerinin Gerek türünle sofacay Kefşer yüzüne tortutturav Bulsa da karlı kış kesecek Bu bir tek kemen kemi dost işlerinin Gerek türünle sofacay Kefşer yüzüne tortutturav Bulsa da karlı kış kesecek Yaşa halkım yurtçıyer buğuna Milletimiz hiç bitmesin Tanışma turtulmuş kademide İman nuru bizden gitmesin Bu bir tek kemen kemi dost işlerimin Direktöründeki sofacay Kaçak yüzüne tartıp duravum Bulsalar karlı kış kesecek Bu bir tek kemen kemi dost işlerimin Direktöründeki sofacay Kaçak yüzüne tartıp duravum Bulsalar karlı kış kesecek Kaçak yüzüne tartıp duravum Bulsalar karlı kış kesecek Rahmet. Rahmetinim. Bıstır. Musine karşı alırız konaklarına. Karşı alırız. Gülnaz Musine. Gülnaz. Gülnaz. Gelin git size, yemek yarısı gider. Sin harmandan gidip beklesin. Çıllar ütken sayar.
Seygen yüzü yazman çırına Seygen Merigen çırına başlarsın diye. Ramil Hüseyinov. Jırlıyız mı? Bitti. Kaldık. Tansoyun. Жир devam ede. Lidia Sitnikova. Аплодисменты, друзья мои, аплодисменты. Всем уже добрый вечер. Алия Саяхова на сцену. Па-па-па! Привет! Çakılın serkede, boş boşuna
değil. Gazaplasın tiyesen. Aldat isen barası da aldat seni. Yoldaşasın. Beni görüntüdü canım. Yüzüm alışasın. Aldat isen barası da aldat seni. Bir bakır canım. Музыка нас связала.
Дорогие друзья, мы хотим вас поздравить еще раз с сегодняшним прекрасным праздником Сабантуй у нас Лианозово. Желаем вам всего самого доброго, хорошего. Подождите еще, подождите. Музыку остановим. Здоровья. Не забудьте 14 прийти Пушкина и 18 июля в Коломенском. Товарищи, сегодняшний концерт с 11 часов до сегодняшнего часа, до сего часа вела лауреат Всероссийского и международного конкурса, певица, актриса Халиля Шариф-Галеева. Рахмет. Қадірлі достар, Тихо. қадірлі достар, сізді тағын бір қуат шудай матур, көркем бейрам білән құтларға рұқсат етіңіз. Әйінді Сабантуйны режиссері, Россияның, Татарстанның ат қазанған артисі Ильдар Абайшигапов. Рахмет, достар. Поехали, музыка. Пушкина шәһәрендә көтеп калабыз.
Пушкинадан электричкадан ерак түгел. Пушкинада bir gene park, электричкадан 5 minutluk yol. Рахим итеп келегез, очрашканга хәтле. Сау булыгыз. Тагы бер тапкыр бәйрәм белән тазалыкта, шатлыкта, бәхеттә күрешергә язсын дуслар. Сау булыгыз. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Sağındırgan şeyin başlarında Saban koyup tuğan yanında Çıyılıştan ıslar meydanlarda Yüzlerinde şatlık şağılar Saban duy bugün Beylemlerdi her bir kurulda Sıra evlilik şatlık değil Yürek gürlerinden gürler Bakşa altındaki dağda ezdirip sayri bir kış Sayri yol şeylerde günde işitildi kızır kış Eyde sandırlaş müddesini direğimde Silvi devam diyorsun bilip yaş yüreğimde Eyde sandırlaş müddesini direğimde Silvi devam diyorsun bilip yaş yüreğimde Eyde sandırlaş Eyde sandırlaş Eyde sandırlaş Sayri yıl sandırlaş günde kalır Sayri kemsinden şula yüreğimde yandı
Şatlığım berkette bir berginem, gelin defterinin deftine gitem. Alışır bir yanıma minüktenen, ben gelge kuşlar vasine gelen. Üzerle üzergen sinsiz siganem, yanar gelenem minem yüreğim.
Это первый. А это второй это аккаунт. Подписываться. Подписывайтесь на канал. Палец вверх. Вы в Киргизии? В Киргизии? Нет. Откуда? Жаль. Как ваши дела? Пушкина ждем вас, Пушкина. Пушкина? Да. А где он? Это самое.
Dostlar bilen. Hop. Bam baram bam bayram. Seni bu yıl görmediler, parayası görmediler, öğrettiler, öğrenmeyecekler. Bizler yaşlık değiller uzun, bir de yaptık neyinci kazı, etti emmi bölmemi geldi. Dostlar yakın neydi, günde olsa kötü, güzel gibi binge puanım var. Günlerde para ne bulsa da bana, şu şaşırma büyük muhabbetler. Bezler kallar bıraktı, bunlar yandan çevşirdi, bir muhabbetler görüp izledi. Tut kişilerin bellen birge, sevim yuvarın bellen birge, bir yaşavlar gelmeyecekti. Dostlar yakın neydi, gün olsa kötü, güzel gibi yine anaklar. Gözlerinde para ne bulsa da bana, şu şaşırma büyük muhabbetler. Салям алейкум. Спасибо. Кто? Она. Она медицинская. Она вышла Нет, свечена. Свечена. Заходите в гости. В интернете есть смотрите. Давайте. Что посмотреть? Ой, я запишу сейчас. Пушкин, я не знаю его имя, только... Сейчас. Это вот сайт. М. А вот мой аккаунт. Это второй аккаунт. Тюрк. World. Тюркский мир. Заходите в гости. Хорошо. Пальцы вверх. Нет, я тоже являюсь. Громче! Gel
привет кому-нибудь. А мы передаем привет всем! Всем нашим знакомым, мы всех любим! Мы всех любим! Молодец! Рамиль Гусейнов! Өзіміздің Нижгар еді, Нижгар! Біраздан соң өзінің жырларында devam етеміз Рамиль Гусейнов. Әлі енді біз Рената Пономареваны қаршы алабыз. Біздің енді тілемеген әйбірлеріміз жоқтыр, жанымыз тілемеген әйбірлер жоқтыр. Ол жырды сіз өзіңіз де білесіз. Тілеймін, жырлаю! Рамиль Хусейнов, қая біздің жігітіміз, жүрші жігітіміз, бағалары таптыр қаршы алабыз өзіміздің Нижгар егіті, Горький жігіті, Сырғаш жігіті. Рамиль Хусейнов, жүршіміз өзіміздің талантымыз. Yürekке, Şıratın da başı gittin, yolcanı saldın yürekke.
onu almamın yemi. Duyamın ilimlerine payını çillek etsemi. Çilekli şeylerinin onu almamın yemi. Duyamın ilimlerine payını çillek etsemi. Cıya itkev kişken kadar sırlaştı. Yaratamın ip eyken idik Akkayınlar günüleşti. Çilekli şeylerinin onu kalmamın yemi. Duyamın ilimlerine payını çillek etsemi. Çilekli şeylerinin onu kalmamın yemi. Duyamın ilimlerine payını çillek etsemi. Çilekleri tatlı bulundur ömürge. Şavlık durmuş ormanında korkayınlar dayberge. Çilekleri şeylerin onu almamın yeni. Duyamın ilimlerine payını çillek etsemi. Çilekli şeylerinin onu almamın yeni. Duyamın ilimlerine payını çillek etsemi. Şeylerinin onu kalmamın yeni. Duyamın ilimlerine payını çillek etsemi. Duyamın ilimlerine payını çillek etsemi. У каждого своя судьба, Харьков из Моше. Кому понравился русский текст? Всем! А вы знаете автора этой песни? Как вы думаете, кто это? Вашему вниманию представляю автор русских текстов Альбина Сафина. Талантливая поэтесса и хорошая певица. Возможно, чуть позже она еще споет для вас. А сейчас продолжаем. Пение. А сейчас песенка про площадь пожарки, про мою любимую родную деревню. Есть ваши пожарки здесь? У нас мало здесь, к сожалению. Dağlı direleri, Rüplerge diyeri sığma. Dağlı direklerin, dağlı direklerin, Kullerge kerep şumuğa. Sine, mima, beyli durgun, Ballarım musayidi. Rus kişilerim sizin bilen, Can dostlarım sizin bilen, Bojarda tursağıydı. Sine, mima, beyli durgun, Ballarım musayidi. Rus kişilerim sizin bilen, Can dostlarım sizin bilen, Bojarda tursağıydı. Yaşlı yüreklerini Gülbe sesinde dua.
mumsu Günellerinin mumsu Günellerinin hasretin şoklı Uğur Sine mina Deli durun Dağların bulsa iyiydi Dost işlerim sizin bilen Can dostlarım sizin bilen Kocalık bulsa iyiydi Sine mina Deli durun Dağların bulsa iyiydi Dost işlerim sizin bilen Can dostlarım sizin bilen Kocalık bulsa iyiydi Kıyıp yaşayıp eli Boş kalp boşar havalında Şay suğuna düşük eli Oynap görüp şırlık eli Ağlarım sinege kapıda Sine mima Dayri durman Dağlarım bulsa iyiydi Dost işlerim sizinle Ağlaşlar sizinle böyle Ağlarım bulsa iyiydi Mima Dayli durgun Bağların bulsa iyiydi Kız işlerim sizin bilen Ağırdaşlar sizin bilen Oraları taktırsa iyiydi Kız işlerim sizin bilen Can dostlarım sizin bilen Oraları taktırsa iyiydi Продолжаем. Еще бахдеме, урелмагыз. Кеше үтірәдилер Үнсіз бик уақтырыз әйтілген Білгенлер киттіріп қайталмайлар Әйткәніңе сұңға түнкініме Кеше бәхітіне үрілмәгіз Күніләшмәгіз sabır buluruz Бүгін мені бәхітілік етәгәсін Бақыт тұрсын барыр yolunu Keşke bәхітіне үрілмәгіз Күніләшмәгіз sabır buluruz Бүгін мені бәхітілік етәгәсін Бақыт тұрсын барыр yolunu
Өзігіздің Нижгар өлкәсі Сырғаштан бойы егет, өзіміздің Нижгар егеті көтерәсіз екен. Ол болачак егет. Һәм мен ана үз кулыма руководитель художественного коллектива Татар маңнары подписки шәһәрендә үз кулыма алам. Әйдәңез тағы да берне жырлатыгыз бу егетне. Әйдәңез кул чабып, алкышлар белән. Незнакомая ваша рука, после тревог городов я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок. Пусть я с вами совсем не знаком, далеко отсюда мой дом. Я как будто бы снова возле дома родного, в этом зале пустом мы танцуем вдвоем. Так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Будем кружить, будем дружить. Я совсем танцевать разучился, и прошу вас меня извинить. Утро зовет снова в поход, покидая ваш маленький город, я пройду мимо ваших ворот. Пусть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом. Я как будто бы снова возле дома родного, в этом зале пустом мы танцуем вдвоем. Так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Я как будто бы снова возле дома родного, в этом зале пустом мы танцуем вдвоем. Так скажите хоть слово, как будто бы снова возле дома родного, в этом зале пустом мы танцуем вдвоем. Так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Ремей Хусейнов! Әле biraz ял итәргә бирик үземә. Әйдә моторым ял ит. Мин синең урынына берәр җырлап алыйм әле. Biraz ял итсен. Yalçıların kara orman nazları umurmaya, büyüğünler uğraşırsın ayılaya. Vardır yollarında orman sulmayıdır umurmaya, kişi düzende kişi üstün tütersin umurmaya. Vardır yollarında orman sulmayıdır umurmaya, kişi düzende
Yanmışların kara ormandan varım umurdaya. Anlattım ayarlarımdan eysenler bulup yalan. Mizgilgen dingilleri bütmesinler istaya. Artık bilem yazlarıma şu yarıda umurdaya. Mizgilgen dingilleri bütmesinler istaya. Artık bilem yazlarıma şu yarıda Dörtçe yüzümüzün salavat. Eyda Ramil Sinkaya. Ramil Hüseyin'im. O benim okuçum. Rahmetli Ramil. Ramil'le kaşalamız. Ramil Ramil. Korkma, min senin bilen bulanda bir de korkma.
лишение bulurluk bulmasın. Пожалуйста, сахнаны жырчыларға берегіз. Canımız, final şey. Сейчас, давай. Şeyin sırrına bitimde Vaya yuvarladım gibi Sular uzaklara gel Sineğine kötü Yalnızım göster yanımda Sığınan şeyler için Gönlüm sular uzaklara gel Sineğine kötü Yalnızım göster yanımda Sığınan şeyler için Düşlerinde varsa
zaman ok şişkeler jarımı mehabbet dünyasına yaşlı bir doğdurgunda kaderlerini bölürüz suyup suyulup yaşarlık şad olsan gönlümüz yaşlı bir doğdurgunda kaderlerini bölürüz suyup suyulup yaşarlık şad olsan gönlümüz. Bəxt dünyası qapqası tıra barır yolunda onda kırı alır tügül aşkı şevuz bulunda yaşlı bir doğdurgunda kaderlerini bölürüz suyup suyulup yaşarlık şad olsan gönlümüz yaşlı bir doğdurgunda kaderlerini bölürüz suyup suyulup yaşarlık şad olsan gönlümüz. To'xtatır edim vaqtni ketmas uchun yashlikdan oqshimlar isli yozlar yulduzli oyli kishdan yashlik bir to'ldirganda qadrlarini bilirgiz suyup suyulib yasharlik shod bo'lsin ko'nglingiz yashlik bir to'ldirganda qadrlarini bilirgiz suyup suyulib yasharlik shod bo'lsin ko'nglingiz suyup suyulib yasharlik shod bo'lsin ko'nglingiz shod bo'lsin. Невозможно бездарья, если ты меня не любишь, что придется гулярья. Если ты меня не любишь, что придется гулярья. Сильно, сильно напиши, гулярья напиши, сильно, сильно напиши, гулярья напиши. Полюбил ты музыку, пошари я с рекламами. Почему yazmışsın, namerine yaratmışsın. Başını kadar yazmışsın, namerine yaratmışsın. Silme senden ateşi, kıymelimde ötüşü. Silme senden ateşi, kıymelimde
Qadrli do'stlarim, sahnani ushatimiz alimga. Mana shu sabat 12ga qattiq sizlar bilan ishtirok qildi. Kuta tugan kun jide. Jide o'tadi keta. O'ta yillarni suda, ömürler öte. Gel şulay gel birge. Tugan günler olsun gel birge. Xudoy yazgan har bir kunga. Baxit şadlık yağsın har kimge. Bugün bizning alsuğumuzga, alsuv keladi menim kirga. Mana kim ekanini da bilmem. Sizning do'stlaringizdan, iptashingizdan, do'stingizdan alsuv. Keligiz eliminde, keligiz. Mana kursin bor xalq. Sabantoy maydonida kursin sizning bugün. 7-iyunda bizning shep-shibar qizimizga 17 yosh. Ey, qandasan ol 17 biz, 18 biz, yubiley 75, yubiley 15 yoshda bo'ladi, 25. 45 yosh bilan. Aydangiz поздравляем, bravo! Qadrli do'stlar, ana nashin Boshqirdiston yulduzi Gulshibar Jurg'ayashak. Освободите сцену, пожалуйста. Rahmat Fadila, tug'an kuningga olsun. Rahmatina o'tib ketdi tog'im bir yillar. O'rmonlar yog'im yig'ag'aya, ko'nglim to'ladi. Shodlik qilgandiranmi, ey tug'an kun. Ko'ngillarga
yürgen yıllarınızda ak feriştelerin yine ceviptirsinler. Kadirli dostlar, andı avlunan Nadir yaşlı şaşırlarına Gulani'de. Rahmet ana, Nadir. Bizimizin Dugan yurtta, Dugan avlunuzda bizden. Dinardan, Dinar Mayıskan'ın çıkan sizin için, sizge değil, şun kuvülden Gulani'de. Şafta oynanan andı ağlarım tuğan ağlam sima paydaman tağın sinin bıçağımda gütte tuğanlarım dostlarım andı ağlarım tuğan ağlam sima paydaman tağın sinin bıçağımda gütte tuğanlarım dostlarım.
назлы